Bu mangga enggalkeun Bu. Punten. Sok simbolis we, Pak. Iya, Mang, Mangga orang sami-sami orang munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang doakeun kedua calon mempelai. Mudah-mudahan kedua calon mempelai sing dijantenkeun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah anu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala qul sahabati sayyidina rasulillah ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il khawli wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at turfuna biha ilaka ala darajat wa tuballighuna biha aksal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahatur kenaun ka Bapak Ustad namanya parantos nusin doa. Mudah-mudahan doa orang sadaya sing ditampi kalayan dikabulkeun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dina acara akad nikah ieu teh sing aya dina kalancaran, sing aya dina kasalamatan, sing diparanjangkeun wiswana, digalampir rezekina, ditebihkeun tina balayangna nya Bu. Mangga urang dilajengkeun kana acara nu katujuh nyaeta acara ijab kabul anu bade dipimpin ku kersana petugas kantor KUA. Mangga mohon dipersiapkeun tempatna bade di mana. Kami hidangan anu parantos sayogikeun anu parantos aya di payungan ibu sadaya mangga nyanakeun. Saksi dua, saksi tiga bukan, saksi di istri, Bapak Wali caket panaim, Bapak Wali Ros caket panaim, saksi di istri kayak. Nah, suasana persiapan ijab kabul yang lain parasmanan ya sobat. Pengantin cantiknya datang ya sobat ya. Alhamdulillah calon pengantin istri parantos aya di ieu tempat sok di palih kiwa calon pengantin pamaget sok panggil pengantin eta namanya da bari cari
Bios dari payungannya datos iuh paknya. Bios. Alhamdulillah. Mangga ka Bapak. Saksi atas aya, pawali aya, calon pengantin aya. Mangga urang sami-sami ngiring doa banyak, urang sami-sami ngadoakeun kadua calon pengantin. Nya Neng Rini Kajang Salim, mudah-mudahan sing aya dinu kalancaran, dinu kesehatan, utamina kasalamatan, sing janten panganten sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kanggo eta engke tah ruruba Nah, rurubah dicap ya. endog Prosesi penganten. pernikahan adat Sunda ya. Ada harupat, ada kendi, ada kanjut kuda, ada apa itu? Nog ya, ada beras tadi. Para ibu, bapak, Asura hiji ayat calon pengantin pamagat Salim Sulaiman. Salim Sulaiman data anu 404 sesuai salam anu sanes. Sekarang akte KTP Salim Sulaiman. Ijazah KTP akte aping sebelah lainnya tahun 2004 18 tahun. Bapak Rosyan, Ibu cucu, RT 2 RW 3. Jos, salam. Siap. Luka tilu aya walina rama kandungna Pak Rosyadi bin Bapak Suryadi. Pak Rosyadi itu ka opat aya saksi, alhamdulillah saksina nu kahiji Bapak Jailani. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين.
والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تزودك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تحريم بإحسان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Pak Rosyadi dikasih. Iya Pak Rosyadi nak rumah ijabnya. Tesnya betul lepas betul. Saya ya Salim Sulaiman. Ya Salim Sulaiman. Ya Salim Sulaiman. Saya Kena lepas ke? Lepas. Ya, sambil kau lihat. Ya, Salim Sulaiman. Tadinya saya, saya ya Salim Sulaiman, saya nikahkan engkau kepada putri saya, Siti Roheni, dengan mas kawin, mas buatlah membayar apa? Insya Allah. Salim. Jadi ya, mahal jawabnya. Jawabnya adik mah. Dengan mas kawin, mas jaga membayar tunai. Saya menikahnya dan Kalamkeun Pak. Kalamkeun Pak, kalamkeun. Kontang gitu nya. Bisa betul. Kalam A. Bismillah. Ya Salim Sulaiman. Ya Salim Sulaiman. Engkau nikah saya nikahkan engkau. Ya Salim Sulaiman. Saya nikahkan engkau dengan istri saya Siti Roheni dengan mas kawin di Bagram. Mas dibayar tunai.
Saya terima nikahnya Rini Rohani binti Barat dengan istilah tunai. Barakallahu laka barakallahu alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka barakallahu alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka barakallahu alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bisa.